Vers le ciel, en regardant le roi des rois sur la croix, et on l'élève en le chantant. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Balance tes mains, balance tes mains, balance tes mains, roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va louer le roi des rois. Les mains. Glory be to my Lord. Hallelujah. Glory be to my Lord. Hallelujah. Glory be to my God. Hallelujah. Glory be to my Lord. Les mains. Hallelujah. Oh, glory.
Oh, glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Everybody sing hallelujah. Premier jour, il a fait. Deuxième jour, il a fait. Troisième jour, il a fait. Quatrième jour, il le fera encore. Crie un cri de joie à l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, plus haut. Alléluia. Il est merveilleux. Nous le roi des rois ce soir. Alléluia. Il est merveilleux. 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 Tout le monde chante alléluia. Oh, tout le monde chante alléluia. Oh, tout le monde chante alléluia. Tout le monde chante alléluia.
Elle va y nascer. Alléluia. Alléluia. Wakafumau. Wakafumau. Egbe nye jutopo mo nyakaka be nkeke neli agbe. Eye ta nye agbe kple agbɔsɔsɔ to Kristo dzi. Mi dze aƒetɔ ƒe nutsuwo kpɔkpɔ vɔxoxo. Enye ŋusẽ le fiawo me. Enye Mawu ƒe nu nyuiwo be fia siwo míekpɔ. Eye agbɔsɔsɔ la va na wò fia ya le Yesu be ŋkɔ me. Mia bɔbɔ ta mia do gbe ɖa xe na ɖoɖo be gɔmedzedze. Mia fofo kple mia Mawu. Yibe mia yra kple miabe dzi blibo. Akpe ɖe nu nyuiwo le wɔwɔ le mia me ta. Mia le wò ame domenɔnɔ sem. Mia le wò ŋusẽ kpɔm. Miekpɔ be le zɔ ɖe le mia dome. Yeta wetrɔ mi gba va li. Miexɔ se be ŋusẽ la gawɔ dɔ fia ya le Yesu be ŋkɔ me. Mietsɔ ɖoɖoa gble ɖe asiwo me. Miedo gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔ ne wɔ dɔ. Ne ɖiɖi va mia dome. Ne wòayra wò dukɔa le Yesu be ŋkɔ me. Akpe la be le na mi ɖo ŋuti. Míatsɔ míaƒe ɖoɖo gbalẽwo. Axatɔlia. Mi katã miatso. Amenuveve si ke gbɔ míaƒe nu vɔ̃wo ta yi. Amenuveve si gbɔ míaƒe nu vɔ̃wo ta yi. Oui, grâce immense nous montre le refuge, la puissante croix. Noire est la tache qu'on ne peut cacher. Avec quoi pouvons-nous l'effacer? Regarde le sang de Jésus qui coule et tu peux être plus blanc comme la neige. Merveilleuse et incomparable grâce. Le don gratuit pour tous ceux qui croient. Toi qui désires le voir face à face, recevras-tu à présent sa grâce. Grâce, grâce de Dieu, grâce qui pardonne et qui purifie. Grâce, grâce de Dieu, oh, grâce qui surpasse tous nos péchés.
Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt, yonder on Calvary's Mount at Port. There where the blood of the Lamb was split, sin and despair like the sea waves cold, threaten the soul with an infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. That is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow. You may be today. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see his face, will you this moment his grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin.
passe à la prière des nations. We're going to Praise pray the for Lord. the nations. Gloire à Dieu. Mais d'accord, Amau, Ameske Plomiva. Du tout pour moi, il y a quelqu'un qui a ame. L'un ame. Minamiacho, si Kemia Idek Bedurame. Ne tobena, Matia Sito, le Laumeta. Comment dit c'est ben rafi dodo et la pafia ya apotola le wa titre. Mi globe amen c'est serema sœur. Minabe ameyo le lome, ameyo le palime, ameyo le kara, ameyo la takpame. No semia be amen gbaglon. Mina meyo kata le kame le tepo vovoa jipone se mi apo amen gbogbo mi glo amen bubu mina mi ado gbeda mina mi ada pe na mawu de egbe be nkeke neli agbe mina mi ada pe na mawu de Epon tepo ota kple daseri di omie le sesemata. Minamia da kpena mau toxe de elabena esia du topo monya kaka gan de kaka godua o on le Togo le loame. Da kpena mau de egbebe subo ndi atoata. Aye me xwese bena miame yo kata va egbebe subo ya mi kpɔe bena mawu nyɔntɔ mina miada kpe na mawu ɖe nunɔlawo kple dɔwɔlawo ƒe gododoa ta vevietɔ ɖaseɖiɖi yiwo katã mi le sesem esime dutoƒomɔnya kaka gã dze gɔme. Mina miada kpe na mawu ɖe ɖaseɖiɖi gã yiwo se mi le ata ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ɖaseɖiɖiwo. Biblia gblɔ Timoteo gbãtɔ ta ve. Buku gbã yi ɖe nelia dzi. Mele nu xlɔm mi bena gbã la nye koko ƒoƒo gbedodoɖa kuku ɖeɖe nyawo ɖe wo katã ta amewo katã ta le fiawo kple ame siwo katã dumegãwo la ta. Bela ave sia nye mɔƒe lɔlɔ̃nu ale bena míatia nɔ agbe le ɖikpo me kple le anukɔ ɖe me. Ele abe sia nyɔ eye wodze Mawu nu. Wodze Mawu míaɖela si ke dzi be amewo katã woakpɔ ɖeɖe eye woava nyateƒea ƒe sidzedze la me. Eya ta mina míado gbe ɖa ɖe míaƒe dukɔa ta. Míaƒe dukɔa kplɔlawo míado gbe ɖa ɖe wo ta. Dukɔa kplɔlawo katã bena Mawu ŋusẽ le kplɔla yiwo be agbe me. Mina míado gbe ɖa ɖe míade du Togoa ta. Eye afi sia afi ke le kame kple mi lea, do gbe ɖa ɖe wò dua ta. Do gbe ɖa be dutoƒomɔnya kaka gã sia ne wɔ dɔ ɖe xexea katã dzi. Ale kaka ya afi ke le afi le kame kple mia. Medi be nado gbe ɖa ɖe du ma ta. Bena Mawu ƒe ŋusẽa ne woase ŋkɔ. Bena ɖe woase Mawu ƒe ŋusẽa ŋkɔ. Ale be ŋutifafa wòava kple dukpɔkplɔ nyui wòava. Do gbe ɖa hã ɖe dukɔ yiwo me aʋa le ta. Elabe míenyae bena mía Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ na mí vɔ. Be le ŋkeke mamlɛawo mea, míase aʋa kple aʋaɣliwo
Na mia do gbera bena de le yo kata me de ma une kpombla ina mi. Ela be mi nye bena valia. Mi matia de gbe pa nya nua nya te poto. Iya ta me na mi ado gbera bena mau ne wana kpekpere mu tso dziƒo. Bena ame yo kata le veve sese me toma. Ame yo kata nu le sesem na wa. Ame yo kata atso veve sese de me aya. Ma ba men veve ne sɔgbɔ na wo. Mina mi ado gbe ɖe xɔsetɔ yi le duma me ta. Bena xɔse me gabu ɖe o. Mi ado gbe ɖe du siwo me aʋaɣliwo le ɖiɖim le ta. Eɖa nye siwo da kɔmegbe o, mamawo o, alo amewo dzagla tsɔ aʋa va ƒu dua dzi o. Nene míaɖe gbe bena ɖe aʋa ne tɔ te ƒe ya mea ɖe aʋa maganɔ anyi o. Mina míagado gbe ɖa ɖe míaƒe pastor gã hã ta bena mawo ƒe amenuveve, mawo ƒe ŋusẽ tɔxɛ ma ne nɔ ya mea dzi, ne nɔ ya mea dzi. Mina míado gbe ɖa be nukunuwo, nukunu makpɔkpɔ gbe ɖe ne nɔ ɖeɖe ɖe goto ya mea dzi. Nukunu yiwo medzɔ kpɔ. No ɖe ɖe goto ƒe subɔsubɔdɔa dzi. Mina míado gbe ɖa be Mawu nene ŋusẽ, Mawu nene lãmesẽ, Mawu nene lãmesẽ. Wakafu Mawu. Míedi míaɖe gbeƒã ne bena míatɔ le mía dome vɔ. Míeƒo asikpe na Aƒetɔ la. Míatɔ woe zɔ lo. Míanɔ woe zɔ lo. Aƒetɔ ne yra mi. Míate anɔ anyi. Egbe nye ŋkeke nelia. Etsɔ anyɔ. Mawu ɖe eƒe ŋusẽ ɖe go. Ame geɖe yiwo mate zɔ wa, wodze zɔzɔ. Wodo atiwo ɖe dzi, bekiwo ɖe dzi. Wotrɔ yi atɔwoe la va me loo. Mbe wotrɔ yi atɔwoe la va me loo. Eye dutoƒomɔ nyakaka ya ele dzi yim tsɔ. Egakpɔtɔ le dzi yim bla ɖa gbe. Mina míanɔ amewo kpem. Mina míakplɔ dɔnɔwo vɛ. Ɖoŋti sɔgbɔ le Mawu si na wo. Etsɔ ŋdia le Palais des Congrès. Kplɔlawo be tutuɖoa le dzi yim. Pastorwo, dɔwɔlawo katã, ɖeke meto le me. Hamekplɔlawo, wokpe mi. Ŋdi ame ve mi yi afi ma va yi vɔ. Ne me yi wa atsɔ ŋdi kanya va ɖo afi ma. Le ŋdi gãndre pɛpɛ koa míedze gɔme. Eye Mawu ayra wo vava le Yesu be ŋkɔ me. Wakafu Mawu. Wakafu Mawu. Bla ɖa gbea, kplɔlawo be gododo la wu nu. Eye meka ɖe dzi bena anye enuwo ƒe nuwuwu be game.
Nyɔnyɔ ƒe game anɔ anyi. Abe nunɔla ene, abe gbeƒãɖela enea, míaƒe agbewo axɔ dzo. Míagbugbɔ yi, míagbɔ kple amenuveve kple aƒetɔ be yayrawo. Gbeƒãɖeɖe bubu. Mawunya yiwo katã pastor gblɔa. Le dutoƒomɔ nyakaka yiwo katã wòva yi amea. Kple kplɔlawo be gododo yiwo katã wowɔna le dutoƒomɔ nyakaka be ɖoɖowo mea. Mawunya mawo wolé wo ɖe kle USB dzi. Wolé wo ɖe carte mémoirewo dzi. Ta ne mi be yeaƒle nu yiwo wa, miatea kpɔ Life Media tɔwo. Megadzo le afi ya ne meƒle edometɔ ɖeke o. Ne mi yi aƒe me, ye mi gagbugbɔ le wo se ma, Mawu la gayra mi kpe. Amen. Ame yeyiwo siwo trɔ dzimea ƒe gododo. Kɔsira gbe si nye ɣleti ya be ŋkeke blaade gbe. Ame yiwo katã trɔ dzime le afi ya. Ele be míade dziƒo na wo. Bena woava tutu ɖo ya. Eye aƒetɔ ayra wo le Yesu be ŋkɔ me. Míayi ɖe hadzihawo gbɔ. Wakafu Mawu. Wakafu Mawu. Wetrɔ ya. Nigeria ƒe duteƒenɔla be teƒenɔla le mía dome. Aƒetɔ Ogidan Stefan ye nye Nigeria be duteƒenɔla be gɔmenɔtɔ le Togo. Oui, zɔn aƒetɔ. Mawu nɔna eƒe dukɔa ƒe kafukafu me. Ne Mawu ƒe dukɔa dzi ha, nu gãgã, dziɖuɖu gãgãwo vana. Mexɔ se bena ɖe Mawu la na wo dziɖuɖu le dutoƒomɔ nyakaka sia me.
man was there by the side of the road. He begged for alms all day long. But one sweet day, a loving, compassionate friend passed by, and then he cried, Jesus, the Son of David, have mercy on me. He got his sight and followed him all the way. There is a miracle with my name attached to it. And of my choosing, no one can take it away from me. Lord, I look to you. Yes, Savior, through eyes of faith. There is a miracle with my name attached to it. The woman was there with an issue of blood. Spent all she had, but the flow won't stop. The healer of all was passing by. She thought in her heart, if I could touch the hem of his garment, I shall be made whole. She was whole through faith in gospel. There is a miracle with my name attached. Yes, my name attached to me. And of my surety, no one can take it away from me. I look to you, dear Savior, through eyes of faith. There is a miracle with my name attached to it. If you believe, there is a miracle with your name attached to it. If you believe, all your pain and sorrow lay down. If you believe, there is freedom for your soul. If you believe, you will receive all that you desire. There is a miracle with my name attached. With my name attached to me. There is a miracle with your name attached to it. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wakafuma où? À ton nom est Oha nko wari nukundere line. Mbere nko rilasi wari nukundere line lo. Otroya mawairao. Afi wavamea. Miase da seridio. Docteur Sonuke.
Akafumao. Amen. Le yatamie, dans ce pot, sauf pour peu lui acheter à kiss de les non maintenant. Donc il t'a bien le cahier kiss te aléa. Il m'a été à fofo, borula odona, mbe ao, hafiwa a de kiss te ale majivi. Eh bien. Donc, il que le tegberejita, le va maintenant, il globe, amen. Majo, est-ce que du tout pour moi, il y a kakagan, ne, oh, dis que voir, ne me y a pas mon gars trop pour ne, me donne, me sénabo, à mon dos, beda, et kiste moi, un galochi, et ben, hein, et toi, elle a gain, et la souhait. Beka, il girado, ya, ne galintia, me go. Mais, considérez que le quoi, il est fou. Alléluia. Mais il y a un lot de melenamio. Des vies à vous me faire mal à signer. Nous avons passé par Haro. Afi, des vies à Wadia, pasteur Nyodo Guerrero. Au premier bloc opératoire. Au bout, fique, non, nous allons, au bolé. Elle a bien Christiano de Antombo Majima Poe. Et quoi, Donama, au moins pour Christolo, voir des vieux au Koya. Et un ma à de Gouffin, Benade, du tout pour moi, Nakakaya, nous gagne, Maou Wenam, Yantom Poe, me liprasi, au Hamaoula au Tonolo. Nous de Pepe au Manovine, bleu de cœur Mossime, nous counou Ali, dans cette Velia Bena. D'ici que on va y a politique bantoma. Beke bo todia, moso domo bono kwa, ne pre vinyo mi jafoku. Mbe mau ne le toji voma nyrona. Boma gba makuafi, mo poku mbe mau ne le a toji voma nyrona. Mau de zon. Mo kwa biape. Vai mo bonafia vove sogale. Ni chova ya vove se ale. Ye webe nyeme teyi kpololo pe takpekpe mbe mawu nyeme yu ayodom etsova ya alotim ya e gakea ye ntia me ko viara fima ko la ga vema me vemo ta ha le li otro ya to ala vana olo. Amen. Amen. Yaira me veut. Ocha ako yaira si veut le Yesu bon commun.
Dasididi mamlea. Est-ce que tu avais Paul? Pour avoir toi ici. Chabia Paul. Mocho no tien. Kosirave donc on a du tout pour moi nyakaka à l'otim veut malek bebe. Mato maubon semato pasteur Kumuidia mau Kasim Tofia dia malanu ponye malanu dunyere nushanu yinyere mankata nyama dakpana mau yeta male mau kafunde nu iko wala nyagbemata akpena mi. Wakafumau oha miele tenon po wo dasididi dasi kemia Monsieur Tchabia Ali, c'est quand même, nous allons l'écouter aussi, les moyens. wakafumau meda kpena peto de nu ko wonam ta epe akpe kple wolia o wodonam esi o wodonama alinye megale dom o veve sese heli alebe nyamatia zonyo esi me va fia yora gbea esi ke mia fofo apotol me do gbera be ma mia dasira fikea le mia vema etsonto ha moso asine dare me kpo bena nye dolele ajo akpe na potolo wakafuma u wakafuma u woha nyele tenon po wo da se didi lo
J'ai cherché Dieu et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui le cherchent sont si glorieux et jamais confus, et jamais confus. Pauvre que je suis, tu entends mes pleurs, alors tu m'as sauvé de mes ennemis. Le Fils de Dieu environne les saints et les délivrera. Il les délivrera. Magnifique Dieu avec moi. C'est le bon Jésus à jamais. C'est le bon son nom.
I welcome you to the 4th day of the Abundant Life Through Christ Global Crusade. Tonight is your night of connection with Christ. Because Christ Elle avait Christ la fille, elle est ici, pasteur Dr. William Kumuyi, elle la fille, Boacho, Agbema Vopo Nyao Nao, Nyasi, la Nao Agbepla Bossoso. Afi Enyakwasi Olava, Enya Tijona Bena, Mado Ezona, Luka Noa, Plomilei, Nuyama, Subo, Maune Irami. Madogwena mi kata me kosiba mi le nue mi gali nuire kakasere de dodo abonu e tsoka ka Canada va Togo la fille me ira mi le apotora bon comme mia to iaji na mia a debu mia kolola kuyi klepe hado lonti. Mon Dieu, je me confie en toi. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, je me confie en toi. Tu me délivres du filet de l'ennemi. Tu es toujours là lorsqu'à toi l'on s'écrit. Y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Non, non, y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Dieu, tu es mon rocher et mon bouclier. Mon Dieu, je me confie en toi. Dieu, tu es mon rocher et mon surabri. Mon Dieu, je me confie en toi. Tu me délivres du filet de l'ennemi. Tu es toujours là lorsqu'à toi l'on s'écrit. Y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Non, non, y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Mon rocher solide, mon surappui, mon Dieu en qui je me confie. Mon espérance, ma délivrance, en toi la vie trouve son sens. Mon rocher solide, mon surappui, mon Dieu en qui je me confie. Mon espérance, ma délivrance, en toi la vie trouve son sens. Hey! Allez, on tape des mains dans ce lieu. Déclarons le feu de l'Éternel qui vient pour bénir. Le monde a besoin d'un peu plus de lumière, de voir le vrai amour, l'amour qui donne sans détour. Et nous, l'Église, on a besoin
touche du Père, de t'embraser de son feu d'amour, que nos actions surpassent nos discours. Nous voici pour te louer, oh Dieu. Nous voici, nous te savons ici. Nous voici, hey, fais de nous des flammes de feu. Nous voici pour te louer, oh Dieu. Nous voici, nous te savons ici. Nous voici, hey, fais de nous des flammes de feu. Le monde a besoin, il a besoin d'ouvrir son cœur à la lumière, de s'enivrer du Dieu d'amour, afin d'y vivre un nouveau jour. Et nous, l'Église, on a besoin d'un cœur à cœur avec le Père, d'être enflammé de son feu d'amour, pour que s'enflamme le monde tout autour. Nous voici pour te louer, oh Dieu. Nous voici, nous te savons ici. Nous voici, hey, fais de nous des flammes de feu. Nous voici pour te louer, oh Dieu. Nous voici, nous te savons ici. Nous voici, hey, fais de nous des flammes de feu. Père, pardonne-nous. Nous avons tant besoin de toi. Oh Dieu, sauve-nous de loin. Nous crions à toi. Père, pardonne-nous. Nous avons tant besoin de toi. Oh Dieu, sauve-nous de loin. Nous crions à toi. Oui, 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 nous crions à toi. Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, oh roi. Hey! Nous voulons plus de toi, plus de toi, plus de toi, nous voulons plus de toi, oh roi. Nous voulons le feu dans ce lieu. Ensemble, nous voulons le feu dans ce lieu. Nous voulons le feu dans ce lieu. Embrase nos cœurs, oh Dieu. Nous voulons le feu dans ce lieu. Nous voulons le feu dans ce lieu. Embrase nos cœurs, oh Dieu. Je veux voir ton feu dans ce lieu. Je veux voir ton feu dans ce lieu. Dis-le avec moi. Je veux voir ton feu dans ce lieu. Embrase mon cœur, oh Dieu. Embrase mon cœur, oh Dieu. Embrase
Embrase nos cœurs, oh Dieu. Oh mau Dieu mia po Dioma. Embrase nos cœurs, oh Dieu. Dieu mia po Dioma oh mau. Ton feu, ton feu, Wotu. ton feu. Wotu. Embrase nos cœurs, oh Dieu. Dieu mia po Dioma oh mau. De ton feu, ton feu. Wotu. Ton feu, embrase nos cœurs, oh Dieu. Dieu mia po Dioma oh mau. Embrase nos cœurs, oh Dieu. Dieu mia po Dioma oh mau. Nous voulons ton feu. Ye di be na Dieu mia ma. Nous voulons ton feu. Wozu la di miele. Nous voulons ton feu. Wozu a di miele. Élevez vos voix. Ko ko Élevez, di. élevez, Ko élevez. di. Ya kafui. Oh wow! Quelle grâce de Amando pouvoir va servir cailler si. Jésus, le roi des Voa rois. su Dites wa à quelqu'un à Yesu côté de fio vous, di fia. je sers le roi des rois, je suis à son service. Et je te pose cette question, je vous pose cette question. Que faites-vous de celui qui est allé jusqu'à la croix pour payer le prix en rançon de la vôtre? Que fais-tu du crucifié? Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Encore un peu. Allez, on tape des mains. La vie ne prête à tous que le temps de quelques souffles. Mais Jésus vint à la rescousse. Yesu va Tout ce khona monde nama. qui perd le souffle. Ameyo kata le fukpem. Par ses angoisses et Ameyo ses kata douleurs. agogo bolo ume. De Yesu khona Gethsemane nao. à Golgotha. Par ses souffrances, ses cris, ses pleurs. To Yesu Et va même ses to ko paroles lu sur de la croix. Agbonya si ola ti suga un. Mais toi devant tout cela. To we ala mo kata wa nkuma. Oui, toi To we ya devant l'œuvre de la croix. we ya la ti suga nkuma. Que fais-tu? Nuka won we alele. Que fais-tu du crucifié? Ameyo kara ti suga ntiare nuka le Seul cho me. Jésus-Christ peut te racheter. Yesu Kristo la ti ho apple. Ce monde perdu Ko si abu. ne peut remplir le vide de ton cœur. Peut-être es-tu déçu de n'être qu'un numéro dans un ordinateur. Mais pour Dieu, tu vaux bien plus. Jusqu'à écouter la vie de son fils Ça c'est Jésus. dia Yesu Kristo pegbe. Dieu s'est pourvu devant l'œuvre de Oweya la le nu yo kata croix. edo ya apoto wala ti suga ntia nkume ade. Que fais-tu? Nuka won lele. Que fais-tu? Nuka won lele. Nkume re. Do ko wala ti suga ntia nkume ya. Que fais-tu? Nuka won lele. Que fais-tu? Nuka won lele. Bla meyo kara ti suga ntia. Seul Jésus-Christ peut Yesu te Kristo le kape racheter. wala ti ho apple. Seul Jésus-Christ peut te Yesu Kristo le libérer. kape wala ti ade gao. Seul Jésus-Christ peut te libérer. Yesu Kristo le kape wala ti ade gao. Seul Jésus-Christ peut te délivrer. Yesu Kristo le kape wala ti atu kao. Est-ce qu'on peut l'acclamer en ce moment? Ni na mi apoasi pene. Merci Mi poasi d'avoir pene. été là pour louer le Seigneur Ni avec poasi nous. pene. Sans plus tarder, Ni ma fere place megbo. à Dr. Koumouyi Nya et tout ce qui s'en ada vient si te à la pane. suite. Nufialaga Soyez bénis. Pastor Kumoyi.
Wakafumau. Gameasu. Melekle no be gameasu. Totron banagbo mezaya melo. Nukunu be gameasu na mivo. Mebe nukunu be gameasu no. Nu yo matenwu me monto matema wa maula we no zaya me. Hallelujah. Mau echo madenami enye nyabe pastor enye miato enye amesike ta monami enya mesike dona gbeda de miata gbesia siagbe wotro ya le mia domelo eye mo benu sela do likode jio amesia mene pasi pese sere me mi akpe ma opa me ya Pastor Dr. William Kumoyi amesia me ma one yiramilo egbea miabe gameasu wotroya ela honukunu egbe nukunu olaba tika wa memanele o nukunu le moji gbona na osaya me ne wa mere ne nanya cho amaleke tobra nanyo o me nananye hona nukunu o cho eye bafo katala zwazoli saya melo ne mura nyira nyigba nukunu la dogo pakolo katutu la bano nku yo gba olabu eye nukunu ma o amesa me ne kwa tole Yesu ban come fofo mi dakpe no saya me elle a bien aimé que me dans la pau. Nous sommes dans la pau. Comme nous sommes dans la pau. Ezaya me bia. Wotro ya me sia me ne hokatutu. Me ba me sia me ne hotoyoyo. A me sia me ne hokadede. Ma upenu se ne kasia me sia me zaya me. Amesia mena ho yebe ya yara zaya mele Yesu pen come ma one ba ji opon zaya me me dokpeda be nu yo me bia mesia mena ho to le Yesu pen come me bele Yesu pen ko sese ma je mi dokpeda le bobonani na wo to na se ma wunya gba egbede mi jagbolo Maunyade yike menye nyayeye na miu Yeremia pagba le tablette of voton pipi amade ebena poda ebe manao haya eye open la mena selo ebede we afi kenelea po ma ube ye ele nane poke sayame ela fima ha ebe ye le haya na go le sayame ya na open la mena se ebe de wokata amesiame afi de pepe le kege afi nyame yo le do tomi le radio
Yehowa be mahayami. Epe asegome be haya li fofofo. Ne ma be mahaya wari. Ba nyebe luvon hal elenato. Bobo lenato. Segome be amebe susu lenato. Amebe lame ha lenato. Aye fome ha te lenato. Ebe de dolele mao kata vovovo mao nu mateo imo kata ebe Yehowa be enyela mahaya milo eye ebe mananu ti fafa kple nyatepe ofu Yehowa be ya ebe ya de na fia o esaya me ya nkula vuno na kponu amen wade ha Yehowa le de yepe yayira gande fia o na kpo na khosaya me le Yesu pan comme maun ayi mi ka sesaya me ya keto yenye miabe khose yike akplomi de agbe pa gbo sosome ele senya khose ele kwa be avion benya amesa me kuna keke amesa me kuna mo amaroza na hu eye watema kui kaka ayide agbe pa gbo soso agbo vo nenjebe cho yamahu eye ne liato cho yamahu eto achapu oji Ezaya ejado khose be yamahu eye nane kento maga khemono saya mo nana kento maga nyimo khenu na o mabe mo khenu de kento maga do plaka che o saya mo el khose be yamahu doge eye ne do vuma ela koko na no yame eye nane kento maga te machakao anokpo kakao ba chapu ala fogome anokpo kukio be etosisia le komeda ela be el nukamo khose be yam epume sayame eye khose be yam epuma akoko mio be koko dare Yesu pe ya yaba gbo sosome ebere ya na minu chifafa ple lames nyatepe fun miabe khose pe ya mavui miado aide khose alo agbe pa gbo sosome le Kristo me seda enu ameton inanya ba ya mavui miado abe gede anyigba sikeji nochi ple anyichi bodo ya mavu yekela koko ojole numa no mesi kakao men akoko ide afisikeye no chikla no nyichi bodo akabelia ele na be na doji de apeto ike wona nukunwaji Jose ele be na do Jose eye nane kento manyimo kenu be ma be gede ma pe nukunu panyigbaji o ta Jose nye yamevua eye na doji de yamevu kulanchi yamevu kulamade ele akoko ozayame akoko le dolele wame la koko le numana mesi ome la koko dade doyoyo ple yayira me ta doji de maunchi mawe wone sego mebe nele yamevu mede amaikela hadamena ole yamevu ame ya matema ba chaka o
ne amado nye yameʋu me dɔwɔlawo o yina gbɔna anɔ makpetsi kekple kpɔnɔvi na me ema hã meɖo ado kpakatse o wo ya ɖo aɖo xɔse be wòakɔkɔ wo da ɖe yayra yi ke kple teƒe yi ke dzi be yayi ame eɖo la nya be afi si ke ye ebe yayia xɔse wo anɔ yameʋukula dzi akpɔ be le yameʋua me ne le yamea alilikpo ayawo ƒona vɔa wo ya makpɔe gbɔ makpɔ numa gbɔ ele be yameʋukula na kɔkɔ be da na fi ke na yia eye yameʋukula ye nye Yesu me be yameʋukula nye Yesu nu ka ke le dzɔ le lãme na wo nu ka ke le kikiwo le lãme kaƒoƒo yame wo nu kaka ma ɖe le wɔ zã mo me gakpɔ gbɔ wo ya Yesu la kɔkɔ wo kaka be da ɖe dɔyɔyɔ wa me me be Yesu la kɔkɔ tsɔ da ɖe dɔyɔyɔ kple haya wa me zã ya me eka tutu le teƒe ya zã ya me me be nukunu ya dzɔ le teƒe ya zã ya me enu yi me kpɔkpɔ ya dzɔ le teƒe ya zã ya me elabena wo ŋutɔ ne la kpɔ teƒe enu tɔ̃lia vovo kpɔkpɔ blibo na ame sia ame vovo kpɔkpɔ blibo tso hiãkamewo me mato no be zã ya me ya ahedadɔnu la solo nenye be eɖo yameʋu kpɔa ne eye nɔ anyi ɖe yameʋu be flesia toa no kɔkɔ wo ɖe yamea anɔ kpɔ be aƒewo yiwo le etame na le gɔmea wonɔna gã ɖe vɔ ne yameʋua le yame yi ele yame yim le yame yim anɔ kpɔ be aƒewo nɔna vitukui ɖe le gɔme na me ɖaa elabe ele dzi ɖa ʋĩi mato nɔ be enu yiwo ka ne le yameʋua mea nu yiwo katã nɔ kpɔa wonɔna wuli vitukui le anyigba ɖaa vɔ ne yameʋua gakpɔtɔ le yiyima akpɔ be gaɖo mewoa enumɔ katã wobuna magate makpɔe o ta ne mi to akpa gbãtɔ akpa veli akpa tɔ̃lia kaka wo katã la buu mebe ɖe nu vɔ̃wo magakpɔe o dɔléle wo la bu mebe ɖe mi dza ɖo ʋu ɖe yameʋu ɖe zã ya me miaba hedadawo katã wo la termine wo katã la vɔ la wo katã la vɔ ezã ya mea vovo kpɔkpɔ blibo tso ahedada me wowoe miakpɔ zã ya me akpa gbãtɔ eʋu yi miaɖo age ɖe anyitsi kple notsi be anyigba dzi seɖa mawu nu sewo katã tɔa ɖe edo nugbe na Israelviwo egblɔ na wo be yaɖe wo to le kluvi nyenye be anyigba dzi yakɔkɔ be da ɖe afi si ke ye dzidzɔkpɔkpɔ le Mose ƒe agbalẽ velia ʋui nyakpɔ etabla tɔvɔtɔn eye Yehowa gblɔ Yehowa gblɔ na wo be mekpɔ nye dukɔ ƒe vevesese eye mekpɔ woƒe fukpekpewo elabe menya woƒe vevesesewo kpekpea menyia Mose velia tatɔn kpekpe aminyi tatɔ kpekpe menyia maɖi va eye maɖe wo tso Egipte tɔwo si me ezã ya mea mawu la ɖe wo le futɔwo ba alɔ me aƒetɔ senu tama yi ke le na be le kpe fua ezã ya mea Yesu la ɖo la lɔ me nɛ
ebe yele wo dege le Egypte tɔ ba lɔ me ya de wo le Pharaon kple Egypte tɔ ba lɔ me egbea ele xɔ katutu tso futɔwo ba lɔ me ebe eye ma kplɔ wo adzoe le anyigba ma dzi ayi ɖe anyigba nyui si ke keke la dzi anyigba si ke dzi notsi kple anyitsi le sisim le si ke nye Kananitɔwo, Hititɔwo, Amoritɔwo, Perizitɔwo, Hititɔwo kple Yebusitɔwo ƒe anyigba dzi eye leke ma wo de wo ɖo sera leke ma woawɔ kaka de wo hã ebe ya de wo to le nane me dogo ya de wo dogo tso kluvi nyenye me ya kɔkɔ wo to ya kplɔ wo dogo tso vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye me leke wo wɔnɛ ɖo Mose ƒe agbalẽ velia ma ke eta 19 kpekpe amene ebe miawo ŋutɔ miekpɔ enu si ke mewɔ kple Egiptetɔwo ne matsɔ mi ɖe ehɔ̃ ba yameʋua ye ma ebe va na lia ya aʋa le anyowo dzi ne kpɔ yameʋu le yamea akpɔ be aʋala le wo si le miɔ kple ɖusi menye gbeƒã yewo ɖea ye dza kplɔ yafi ma o tɔ yo gaɖo me wa ne yameʋua le yamea wo ŋutɔ anɔ kpɔ be yemevo nyui ɖe o menye mɔ katã la kplɔ mi tsɔ yafi ma o nenye bena yameʋua dza ɖi va hã eʋuʋu na me ema hã megatsɔe wɔ dɔ numawo ɖeke ŋutɔ manye mɔxenu na yi ƒe yi ke dza yi o wo ya eɖo ʋua me kɔ ɖo me ye wo ya bla bɛ le ŋuti wa eye agblɔ be naneke magaɖe le Yesu ya gbɔ eye agblɔ be naneke magaɖe le Yesu ya gbɔ be Yesu ya ye koe naneke ŋutɔ ma ɖem na le dziƒo ya gbɔ menye be yameʋu me me le ate da lɔ faa ate gbɔ ɖe me vɔ yameʋukula ele aʋua kum magblɔ be Mawu le dɔ dzi na wo lo eda lɔ ha Mawu le dɔ ɖe wɔm na wo lo eye egbewo elɔwo Mawu ya le dɔ dzi le agbo me ele kɔkɔ le gogo yiƒe wa sera pastor be yewo nɔ Cameroon alo Kamalo nyigba dzi eye yenɔ Mawu nya gblɔm na amewo eva ɖo gbedodoɖa be game eye gbedodoɖa be gamea sukuvia ɖewo yiwo le bɔlu ƒoma wo tɔ te bɔlu ƒoƒoa eye yedo gbe na be le Yesu ƒe ŋkɔ me be tokuwo be to ne ʋu aɖetututɔwo ne ƒo nu ɖevi ma yi ke le ƒo bɔlu eye meƒona nu ƒo mesena nua ɖevia exɔ nukunu ze ɖeka kpata ezã yamea nya be yameʋukula le mía dome ela kɔkɔ o tsɔ be da ɖe nukunua me wa yameʋu yi la kɔkɔ mi da ɖe dzimetɔtrɔ me se ɖa Yesu eya eda lɔ alo da asi agbalẽwo katã me vɔ Yesu xe fewo katã ɖe tawo vɔ be ele kɔ be wo ya ne ɖo yameʋua me ne elelia yameʋu be atsrɔ kpeawo dza ge ɖe mea gaɖo me wa nenye be ega dzidzi hã yameʋua dza kɔkɔ yi afi ke dza yia
wotroya bedodo da yona wa anyebere elesa ado gbera be ma we kokom dade yayra nyamesa yame eye we ya kede yamefu ameko we ya kede yamefu ameko tika mamare tika wa mamare ha nyamekoja do yamefu amesa yamo nyamekoja troji mesa yamo nyamekoja ho yesu sa yamo katutula nyeto mabe nukula nyeto mabe yayra nyeto le sa yamale yesu pekome Yehowa le kɔkɔ ama ɖe le da ɖe Yesu ƒe yabalawo dzi ele kɔkɔ le da ɖe nukunu me le zaya me ebe yakɔkɔ tso Egypte ada ɖe yayra ƒe anyigba dzi yayra ɖeɖekpɔkpɔ yayra ye dɔyɔyɔa yayra ye katutua yayra ye tika wɔme ma ɖe ha tika ne le Joël le Yesu ƒe ŋkɔme akpavelia ebe nanyi akpavelia xɔse ɖe Yesu dzi bena míage ɖe míaƒe nukunuwo me kple míaƒe dɔyɔyɔ me enya ne yameʋu le yiyima ɖe be ma yi ɖe edu aɖeke me wole te gblɔ be ame yiwo katã le yameʋua me teƒe ɖeka ko yim wole eye ame yi ke le mia dzi na mafi ka yim woya le abe wo teƒe ɖeka ko yim mia katã mi le ame yi ke le ɖusi dzi na mafi ka yim woya ne le ela be teƒe ɖeka ko yim mia le ma bia wo hã be ɖe fi ka yim le zã ya me o mele yayra me yayra be dzume yim zaya me edu yi ke me yim ne le zaya me ye kɔtɔ nu ka ha yayra o bia nɔviwo be fi ka yim ne le zaya me ha yayra ƒe dume nyame yiwo kata le se mawu nya le radio dzi le se mawu nya kpa ya mea mi le yi ɖe yayra ƒe anyigba dzi le zaya me nya kata mia yafi ma eye zaya mea ne aviwa va ɖi vɔa anyigba yi ke dzi mi dza ɖi ɖoa yameʋu dzeƒea ne mi ɖi tso yameʋua mea wola gblɔ be mi va ɖo dua me vɔ mia dometɔ ɖe kpekpe la yi ɖe dua me le zaya me nukunua exɔe hã vɔ mabe nukunua mama ne xɔe vɔ nukunu tsɔ la gbo me vɔ dɔyɔyɔ ge ɖe agbo me zaya me zaya o mia dometɔ ɖe sia ɖe le yi ɖe nukunu be du gã me le Yesu ƒe ŋkɔme kpɔɖa Malekia ƒe agbalẽ ta ne kpekpe ame eve Malekia ƒe agbalẽ ta ne kpekpe ame eve ebe miame yiwo vɔna Yehowa ƒe ŋkɔa miawo ya dzɔdzɔnyenye ƒe ɣe le dzedze ge na mi eye dɔyɔyɔ le yeƒe aʋalawo te yameʋukula ele yameʋua kum eye aʋala ve ye le yameʋua si aʋala ɖeka ye kɔtɔ nukunu aʋala velia kɔtɔ hayahaya eye aʋala ve mɔ katã wole tsitrenu ebe dɔyɔyɔ le yeƒe aʋalawo te egɔme be zaya me ɖe aƒetɔ Yesu yi ke nye míaƒetɔ yi ke bɔ mi nuƒu le teƒe ya yi ke le mía katã kum le mía kplɔm ele ebe ɖe hayaha le yeƒe aʋalawo te nu ka wòle be na wɔ xɔ Yesu dzi se ka ɖe Yesu dzi zaya me ne xɔ dzi sea akpɔ ɖeɖe ne xɔ Yesu dzi se la akpɔ hayahaya
eyi ke yameʋua le kɔkɔmi le yi ɖe dɔyɔyɔ kple nukunu me zã yamea ɖe mi kpɔ be na ame ɖe yameʋu me ame ɖe titre le ʋua me kpɔa eye anɔ azikpewo ƒom anɔ gidigidiwo ma ɖe ne kpɔ ame ɖe le yameʋu me ko anɔ abobo kpama eye dɔwɔlawo la va be aƒenɔ nke le dzɔ nyɔnu ŋutsu nke le dzɔ ebe mele zigidzi wɔm ne yameʋu ate ma kɔkɔ mi ɖe dua me ye eye dɔwɔlawo to be o amegã aƒenɔ o ne dze blewoe ne dze blewo mele be nava mli le anyigba o menya be nawɔ gidigidi o yameʋukula le ku yameʋua ya vɔ magblɔ na o zayame be Yesu yameʋukula ele dɔ dzi le nya dome ela kɔkɔ da ɖe yayra wa me kɔ Yesu yameʋukula dzi se ela kɔkɔ da ɖe nukunu ba anyigba wa dzi ɖeɖekpɔkpɔ agbemavɔ agbeƒagbɔsɔsɔ eya be ma anɔ vevesese do na ɖokui nye ya eya be matsi nu dɔa eya be ma ate nanewo ɖuɖu ɖokui nya fia xɔ ɖeɖekpɔkpɔa ao yameʋukula dza kɔkɔ da ɖe afi ma zã yame nu kawo ale be nawɔ xɔe dzi se ko meya be naxe fe ɖeke o Yesu exe etsiketsi fea na wo vɔ nu sia nu yi ke wòya ne hia ele Yesu ƒe alɔmevɔ elabe Yesu gbɔa dɔyɔyɔ le vava la te katutu le vava la te nukunu le vava la te le keke la nye nu yiwo la tsɔ le keke la nye nu yiwo la vava me nu kake ne wɔa menye woawoe gbɔna nanage be aʋalawo la kɔkɔ yi dua me o Yesu ya nya kɔkɔ o egbe o elɔ o ela kɔkɔ da ɖe ɖeɖekpɔkpɔ me mebe la kɔkɔ da ɖe dɔyɔyɔ me ela kɔkɔ da ɖe hayahaya me ela kɔkɔ da ɖe katutu me yameʋukula akɔkɔ ya fi ma kpoo ebe gbedada le yeƒe aʋalawo te eye míado anɔ kpotsim abe nyivi damawo ene Marko ƒe agbalẽ etamatɔ Marko etamatɔ kpekpe blatɔ vɔ ne nyɔnu aɖe ƒe nya ya nyɔnu ya ekpe fu eƒe ɖeka me wuieve nyɔnu ya menya yameʋu ya be nya tsã o eva yi ɖe kekekulawo gbɔ eva yi ɖe amatsiwɔlawo gbɔ eyi ɖe amatsiwɔlawo gbɔ kaka eglo ekeke mezɔna tsaƒu dzi o keke meliana to o yameʋu ɖeka koe atem akɔkɔ o ali anumawo katã ta nyɔnua gblɔ be ne mate ma kasie ba wu toga akasie ba wu toga menya be ma fa vi o kasie ba wu toga mega tsi dzodzodzo o kasie ba wu toga menya be ɖe kuku na Petro kple Yohanes o kasie ba wu toga ko nyɔnu ya be ne mate ma kasie ba wu toga ekeke kula be bokɔ mawo nu yo mate ma wɔna wɔa Yesu ya la wɔe na wo lo
Yesu la koko akoko de be ya me ʋua me akoko ide fika ha nokunu banyigbaji avi fafa la tso kuku de megali o vɔvɔ megali o nane kɛntɔ wo ya gbe dasi na ko dɔyɔyɔ wa nale mebe do xɔse ba lɔ na ko katutu wa gaɖeɖe wa nale wo ya do xɔse ba lɔ na ko nyɔnu ya ka asi Yesu ƒe awu toga menye be ta o lo me Yesu ba lɔ o lo me Yesu ƒe ahadame o lo me Yesu ba fɔ o lo ye ƒe awu toga yi ke de tia be nu sia nu yi ke le Yesu ŋutia nu se le me ye ƒe awua nu se le me ye ƒe dɔwɔlawo nu se le wo me. Petro ƒe vɔvɔli gɔ hã ɖe eta gbe le dɔnɔwo ŋuti. Eƒe 12 ƒe vevesesewo katã wonu tso zi ɖeka. Mato no be eƒe gbogbo mo be fukpekpewoa wo katã wole yi to zaya me. Mebe de eƒe gbogbo mo fukpekpewo katã wole yi to le zaya me lo. Marko etamatɔ̃ be kibla tɔ̃ vɔ atɔ̃lia. Yesu gblɔ nɛ bena vinye nyɔnuvi wo xɔse la de o. Nɔvi nyɔnu, nɔvi ŋutsu yi ke le ɖo to zaya me. Wo xɔse la de o lo. Xeyi le ŋutifafa me. Eye nakpɔ hayahaya. Eƒe gbogbo mawo ƒe dɔléle ma yi ke le dziwo zaya mea wo la buzi. Mebe de eƒe gbogbo ma be kaka yo na dziwo magakpɔ o. Nu vɔ yiwo katã lé ɖe ŋuti xoxo mete vo na wa zaya mea ele vo. Ne ekasi Yesua dziƒo la kasi o. Mebe ne kasi Yesua nukunu la kasi o. Ne kasi Yesua dzimetɔtrɔ la ge ɖe agbo me. Ŋutifafa la va. Dɔyɔyɔ blibo la ge ɖe agbo me. Ebe ke le ŋutifafa me eyina vo tso wo dɔléle la me. Pe kibla tɔ va de. Ke Yesu metsɔ nyamawo ɖe kentɔ gblɔ na egblɔ na amea be megavɔ o xɔse ko xɔse ye nana me ɖeɖe kpɔkpɔ ele bia be yate hã yate ma trɔ dzieme ya ye hã yate ma ɖe akpɔ ɖeɖea Yesu le gbɔnɔ be xɔse ko do ate ma ɖe fɔ bubu nyo ɖa le dzinyea Yesu be ɖe ya xɔse ko o de matema haya zaya mea Yesu be xɔse ko begavɔ o metsinu dɔ meto zame eƒe gbogbo ma wa dɔléle nyame vɔ ezaya me ela vɔa Yesu megavɔ ezaya mea ela vɔ evinye le kudonu evinye nyɔnuvia le kudonu. De wa tema haya Yesu be megavɔ o xɔse ko nenye be mevɔa ye la na be eyameʋua la kɔkɔ tsɔ ɖe yiƒea naneke meli na wɔ yameʋukula ya ela ku ʋua zayamea ɖeɖekpɔkpɔ le yina me sia me. Mebe zaya mea ame sia me le xɔ dɔyɔyɔ kple hayahaya
eye ke Yesu no anyigba dia etsana la teƒe ame yo kata abosam zi ɖe toa etu na kawo elabe mawo le kpakple Yesu ya matrɔ o ele nenema egbe etsɔ tsɔ ɖe mavɔmavɔ eza yame be za yame ya nukunua ele gbɔwo foxoxolo akpatɔlia vovokpɔkpɔ blibo tso ahedada me tsɔ ge ɖe yayra me agbeyeye edza xɔ le za yame mebe agbeyeye le dze gɔme no za yame elabe afi ma ɖe vevesese megali o kluvinyenye megali o Israelviwo nɔ kluvinyenye me ƒe alɔfalɔfawo wo tɔgbitɔgbiwo nɔ Egypte wo tɔgbitɔgbiwo nɔ Egypte eye wo katã wo nɔ Egypte nyigba dzi eƒe geɖewo va yi dzidzimewo hã va yi ye dzidzime ma va kpɔ ɖokui be yewo le Egypte kluvinyenye me no bo agblɔ gbaɖegbenyawoa ekawo gbaɖegbe be kɔkutsiwoa ele kɔ na wo eƒe akpeakpewo be vevesesewoa ele wo dzi eye fukpekpea emewo nɔ tso gbaɖegbe ke dzidzime tso dzidzimewo me vɔ gbe ɖeka abe gbe nea mebe gbe ɖeka yi nye gbea mawu be meɖi va be maɖe mi lo mawu la ɖe o aɖe o le nu vɔ̃wo me le saya me agba kɔkutsi o ne wo ya nenɔ ahedada me ƒe gbogbo ɖewo ya ezaya me ɖe ele xɔ katutu lo ele vo mebe ele vo ele xɔ katutu ele xɔ ɖeɖe ezaya me mawu le tu kawo ebe nye la meɖi va efukpekpewo nu tso le zaya me lo avifafawo tokekewo wonu tso tsakatsaka kple avifafawoa wonu tso le zaya me Yohanes etame nyi peke bla tɔn Yohanes agbalẽ tame nyi pekpe bla tɔn esi ke Yesu nɔ ƒoƒom le ame geɖewo xɔ edzi se ele nyako gblɔm lo mekpɔ va ɖo haɖe o aʋu eyame ƒe kɔtɔ nɔ yame mi mekpɔ ɖo anyigba dzi haɖe o mi gakpɔtɔ le kpɔ anyigba ɖaa le flese to eye afi wa ɖe gbeƒã be madzidzi o yameʋua la ɖi eye míayi dua me esi ke Yesu nɔ nu ƒom la ame geɖewo xɔ edzi se kɔese be dɔyɔyɔ me kɔese dzimetɔtrɔ nya me kɔese nukunu nya me kɔese esi wonɔ nuƒoƒo dzi la ame geɖewo xɔ edzi se pekpe bla tɔvɔ ɖeke kpɔe ɖa Yesu gblɔ na Yudatɔ siwo xɔ edzi la bena ne miele nye nufiafiawo me ɖe asi la azɔ yameʋukula le ɖe gbeƒã keto ebe ma dzidzi o ame dza ɖi ne edza zɔ mɔa ewɔla be yameʋua li ege yameʋua me eye
Oya koko mi be wa ire du ya ple kememe. Aire te pe ya ple keme. Ebe nenye be mi ekpoto. Ekpoto le moaji koa. Ne ekpoto le ya me voa me ya. Ne ekpoto le ya me voa me ya. Ayi de afisi keye ya me voa jave dido godo. Ne we ne ble ekpoto le ya me voa me ko. Ne ma va chikoto le moa afi obe na yi godo. Nukunu wa ya me vukula la koko to dareme. Doyo jibnelu ela koko cho dareme. Ekokuti o le kona wa ejibone gbayo ela koko adareme. Gasia game esia yi wo ya kpotono Yesu amen. Ebe ne mi kpotono nu fiafia me la ekema mi anyenye nu so la vava o. Mano chaglala cham alone juro wa na bado voame o ao top tepeli na ole ya me voame gedeme enye be na no Yesu penu fiafia me ebe ne mi potono nyenu fiafia me la e kama nyenu so la vava o mienye amado liari o me ngro na nkobe ado ya me voame no le dit tepe o yina de ekplon o yina de chike sapea voa o we ngolo nko dari chao ye o check in anu apo o la be amega amo ple chike keke boy voa no we ya never o ngolo nko o de jipo dari novo ela be Yesu yo mejela nenye never no power ola be wezo o wa wezo ola be nko ode ayo nko one be onwulo nko dade kokobo nene kpotole Yesu penu fiafia me da sidala jipo la no tona ogbedododa pikibla ton vove ebe nya jesi nya tepela la o mi ablode bi we a jesi nya tepea nye Yesu nya tepea nye nya bedela nya tepea nye nya be khona meto eye ebobonanyi ya me bukula hava happy waide ya me bukupea afi aidi chata fikene na ro enanyiro elaba mega ne fo nyonu ne fo nuchu ne fo megavon be ya kokko mi le juame ne wo ya nwolo nko na gbegbale amere jipoa ejesi ovo de la jesi ovo kona meto jesi ovo katula jesi ovo ema eye ela kokko ebere amega efo evinye nenye enye tonyalo megavon ebe mi ji ma ofia do pela wea nanyi fe nanyi navo ebe ma jijiola ayide ya yira be duame nya jesi nya tepea Yesu Kristo a jesi wonton na jesi elle na obe na jesi Yesua na jesi amesike na nya ebe me jesi nya leo nyalewa o se na nyegbe ta ele na wo be na jesi Yesu agbagbe agba enu tutu gba ta be na jesi Yesu a Isaiah mere gba mejibe ma pe o alebe na fa ava khotepe to kede le ma ugbo tutu gba
alebe na kpɔ teƒe le mawu fiaɖuƒea me tutugba alebe eka yiwo bla wa ekawo ne so le ŋutiwo lo ta ma xɔ game o elabe menye keke mi dza ku menye aklo mi dza tsɔ menye emɔ mi dza tsɔ menye eʋu alo bɔsi mi dza ɖo yameʋu ye mi dza ɖo le zã yame mebe ɖe edza ɖo Yesu be yameʋu zã yame ame sia ame yi ke la yɔ aƒetɔ la be ŋkɔa woaɖee ame sia ame yi ke la yɔ aƒetɔ be ŋkɔ koa aƒetɔ la yɔdɔe gaɖomoa yameʋua ŋdi kanye ye wònɔna anyi gaɖomoa wòtrɔ ʋu ye gaɖomoa ŋdi be ʋu ye gaɖomoa ezãme ʋu ye meka gamea ya o meka gaƒoƒo be gaƒoƒo ka be yameʋu wònye o meka ŋkekea o enu yi ke le veve ɖe nye be nakpɔ gbɔ be yameʋu kula ne naɖo ʋua me nua kɔkɔ yi dua me mebe zã ya tɔwoe edalɔ ya pastor be zã ya tɔwoe lo nuvɔ ɖo la dzo le agbo me agbe xoxoa ne dzo dɔléle ne dzo ame sia ame ne bɔbɔ ta zɔ ɖoɖoe ne zi ame sia ame ne bɔbɔ ta enutoto gbãtɔ nye be mi ɖo la xɔ teƒe mi ɖo la lé teƒe da ɖe ʋua me mi ɖe kuku be ame sia ame ne mia ŋku ame sia ame le teƒe ya ne mia ŋku ame sia ame ke ɖo to mi le radio dzi le Zoom kpakple YouTube dzi mia ŋku ɖoɖoe ne zi miaƒetɔ Yesu le mia dome vɔ ele yɔ o ebe va ne ma de wò tutugbã va ebe va ne ma na wò agbe ma vɔ ame sia ame ne bɔbɔ ta mia ŋku ne edzi be yaɖo Yesu be avion ame zã yamea yi ke ame sia ame bɔbɔ ta mia ŋkua kɔ asi dzi ne ma kpɔ ele dzi be yaɖo Yesu be avion ame o edzi nyawo lo ŋutɔŋutɔ menye gbegble be nya o ele dzi nyawo be yeɖo la ɖo Yesu be avion ma me la yameʋu yaɖo me fi ɖe kpekpe ke ne le asaɖa mea le ŋgbodome ɖaa le se mia ŋkɔ le ŋkɔa le gbadzadzia kɔ asi dzi ŋgba ɖe mɔ be woava ame ɖe kpete ne xɔ teƒe o kɔ asi dzi atsɔ to ne Yesu be yele dzi be ne ŋlɔe be ŋkɔ ɖe eviawo dome tutugba kɔ asi dzi ma kpɔ ne ekɔ asi dzia site ma kpɔ ame yiwo kɔ asi dzɔ ne tso kɔ alɔ ve ɖe dzi to ne be ŋutɔ gbedodoɖa be Yesu medzi be ma yi dziƒo medzi be ma yi dziƒo medzi be natsɔ nu vɔ nyo kem Yesu medzi be ma anam agbe wa nɔgblɔe ne be Yesu menye be ne tu fia nam vɔ Yesu me va lo awo Yesu me va ɖo azɔ Yesu me va ɖo tso ame me kɔ tsoa me tsite ne ma to gbe ɖa ɖe ta o ale bena woa aŋlɔ ŋkɔ wo ɖe avion mametɔwo dome ne womeŋlɔ ŋkɔ woa mate ɖo yameʋua me mate ɖo avion me ma do gbe ɖa ɖe ta o papa le Yesu ƒe ŋkɔ me meda akpe na me yra ŋkɔ o le zã me lɔlɔ ƒe Mawu nenye dzidzi wo nye be ame aɖeke megaku tsi ebe nu vɔ me o eya ta ne tsɔ ɖela ɖo ɖa mi xɔnametɔ ɖo ɖa mi yi ke nye aƒetɔ Yesu yi ke nye avion kula yi ke la kɔkɔ mi tso anyigba dzi dziƒo aƒetɔ ƒe ame yiwo kɔ asi dzi le afi sia afi ɖa le kan ya me le radiowo dzi le afi ɖe kpekpe le dzuta le dzidziƒe le kekea katã me o Yesu
tsɔ wobe nu vɔ kewo le zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔme. Na wo agbe mavɔ le zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔme. Egblɔ na be womegavɔ o, wonexɔe se ko. Míexɔe se. Míexɔe se. Míexɔe se. Ame sia ame ke kɔ asi dzi le zãyame na woa, medo gbe ɖa be naxɔ na wo, aŋlɔ be ŋkɔ ɖe yameʋu yi me yi la wo dome le Yesu ƒe ŋkɔme. Yesu akpe, Yesu akpe, Yesu akpe be ewɔe vɔ. Yesu de wo lo. Yesu tsɔ nu vɔwo kpata ke wo lo. Yesu tu ka wo tso nu vɔwo me lo. Agbemavɔ trɔ zu tɔ woazɔ. Aƒetɔ akpe na wo. Tsɔ ɖase ɖiɖia tsɔ ɖo dzime na wo be wotrɔ zu Mawu be vi le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le no megana nyi o nɔfi ma kpo nɔfi ma kpo nɔfi ma kpo nɔfi ma kpo nɔfi ma zaare zaare za tutugba pastor kumoyi be yele do we zɔn na mia kpata va mawe fiaɖoƒea me le zã ya me lo nyawoe zɔn nɔfi ma miabe conseiller amenuzɔlawo amenu etoƒoɖolawo na gogo mi nɔfi ma mi le de kuku na conseiller wo be wone wɔe kabakaba ne woagogo amewo le ŋgbodome gbogbo ɖe mi le de kuku na miabe pastorwo one ge ɖe amewo me amewo kɔ asi dzi gbagbagba zã one gogo amewo ne woaxɔ amewo be ŋkɔ mi de kuku be ame ko kpata kɔ asi dzia mi ŋgbana nyi o ne nyawo kɔ asi dzia nɔ tsitre nu wole va gbɔ zã ɖe ya mi le de kuku ne conseiller wo mi hia conseiller wo le vegbetɔwo ba kpadzi mi de kuku conseiller wo ne gogo mi wola va wola bia mi nya be ŋkɔ wola bia mi ekɔ yi ke me mi soa eye wola bia mi nya be nɔmbawo fifi ke mi trɔ dzime ŋutɔŋutɔa adze ɖaɖa megali oa no bia wo nɔmba ana nɔmba ŋutɔŋutɔ eye megana nyanyanana yiwo mele teƒe o minɔ tsitrenu zã ɖe akɔnseyi wo la va amewo sugbɔ ŋutie ame kɔkpata le ɖo to mi le radio de l'évangile le JVA ma yava la wo dzia ame mawo katã zã ɖe ya mi la na nɔmba ɖe ye nɔmba ma miayɔe mia nɔvi lɔlɔtɔ ɖewo le kame wola xɔ miabe ŋkɔwo eye miatsɔ miaƒe nyanyanana anawo eye miame yiwo se mawo nya le radio de l'évangile eye mi se mawo nya le aƒe me ɖaa nɔmba yiwo miayɔa woawoe nye 92 32 00 06 kudo 93 04 38 38 po miame ko le ɖo to mi le kege ye mi le kege ɖe kpa me kudo mia zã ɖe ya conseiller wo la va mia gbɔ conseiller wo amewo le vegbetɔ dome kaka ŋgbo dome ɖaa mi gogo amewo le ŋkɔ na mi gogo ne miaxɔ wa be nyanyanana na mi po miame yiwo le ɖo to mi le radio de l'évangile nɔmba ko dzi miato atsɔ nya be nyanyanana wo ɖo ɖa ye nye 92 32 00 06 93 04 38 38 conseiller wo amewo le kaka ŋgbo dome ɖaa
Amole bang 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 kwasi ji. Yemi de kukubre ameko pata kwasi ji e pastor do berarota bimbanani o misite. Ne waba khonya be nyanya na o kemile wea maule yerami. Dodoa ekpatoleji. Nyameko le do tomi le. Nyameko pata kwasi ji yo le khonya ben koa. Será. Ni so même le ragbea. Bobo la na nyira mi le eko vovovo me. O la na mi lanya. Les outro gatome. Conseil, peremianti. Amo le Ngodomeda. Fifia. Ayi meke o le kwa mo ben koa. Mi ame yo kata nania mi ka punku ano ponu. Amesia me ne mi ankwazo. Eye na tok bedododa. Anotone Yesu bene koko e dade ye pe ya yira me sta ya me amade ke to me ga funku dare anonu pomo negbe ameyo kwasi jiko mi de kuku nyanyo todola kene wa onlon ko ovoa o ha ire gbe dodoraji mi de kuku conseil amole gbodo me da nami o kwasi ji alo potole gbodo me da mi gogo ame kochiwa mba funku dare o togbe dododa mi le de kukube mi me va nu popo mi va ma ben kume eye mi ayi de gbe dododa jiazo na tone Yesu bene kokko ye dade ye be nukunu mezaya me togbe dododa na ma de funku dare amele wenyire o Amoga koto kwasi ji conseil mi wena mi kama mi gede nyanovi langue todome ameyo le sema unya le kable gbeme le ife le to mi gero dome conseil mi de kuku mi gera mogbo mi amogbo allo de kale ngbodo me da mi gogwa me ya alors gakotology conseil mi peremianchi alors de kakotology da alors de kakotology amekpachione ire gbedodoraji mega ne punku dari amele wenyire o ne punku dari amele wenyire o gbedodo na be gapopo ya Yesu do la kokko o to dade ya yira manyigba waji ha edo la gede ya raba nyigba wa ji sa ya me e wa me kele do tom le jibea la pomeda igbedodoraji ele radio agbo vono dogbeda ele radio agbo vono dogbeda no dogbeda fefere Yesu do la kokko la hedada o me adade ya yira o me sa ya me maga jo le tepe akape dolele o dolele manuru acho le sa ya me elle avait Yesu globe nenema wa noima conseil amokpoto lengbodo meda mi puju ya mogbo ni awena mi kabakaba amayo poto le do tomi le radio de l'évangile JVA be ya pa la ojia mi poto le nko Koko pe kapopume et mi globe mi atema yo number yonye 92 32 0006 93 04 38 ne mi yo number mawa ke no vinuero la khomi le kagodo akpenami mega paujo le radio agbo pourtant
no radio agbo Zarea mon frère me gbona ado gbeda eye ya me voilà kokko mi dare ya ira nyigbaji ba mi me yo le kege le semia ko gapopo ya me ye nyawo ya o khonya me nkovoa alo mi mele ameye ya odomoa ke mi putade gbedodora me mi to gbedodora ji mi no biande mawu bene kokoi Yesu ne kokoi to dade pe ya ira me sa ya me nyame yo kata lengbodo meda begbodo me to kata gapopo asube na mianku no kae plovao no kae plovao gamea suvo miape nyabe pastor be waba ato bedade miatazo tamesia menecho la fille afike mila mesia menecho azon nyano titre nous Hallelujah. Oh, on est dans l'oya. Mais ben, Hallelujah. Nyama vion, eja dizare ya. Doyoyo le papa la ote. Amesiame. Yike gede yame vuma mea. Avion kulaja koko ucho dade. Doyoyo kple haya banyigbaje le zayame nejebo le ti doyoyo zayame kwasi jimapo amesiame yike le ji nukunu zayame kwasi de kaiji na dasi de kana fikelebe wa dasi na fikelebe wa ne nkuye bana wa dasi de nkwaji no le doro de boye nku bana ya dasi de nkwaji e to de bene sati de nkwaji ne tailebe wa ne bafa onye dasi da taji mi daside ne nous tete le veto menao le comme le entire ma fide daside funwa no to gbeda boa wala ti ma dopo daside kade fikele vewa na kwalo de kade ji na mianku megafon Yesu ba megafon kweseko khoyeji se nyama kwese mebe nyama kwese avec le kwesiroa nene mo afa mena wema madobere miata sogbe doyoyo le moji bonana o papa de Yesu ban comme maou onyonto enye nukunu ba maou Yesu Kristo ban ko nous se potoleme yebe kabiko yona domia nous se patoleme apeto loloa madoponu lolo yike ple kose mi adore jiwa madon pe monami o me pla mesia me banku me do gbeda zan ya mebe doyoyo basiwa ne didira mesia me dile Yesu pan comme do lele de pepe kele la menamia de bese sere pepe kele ya bagbemea apeto me biabe don tine geda mobe la me do lele no vole la menamia le Yesu ba comme nkuko ba le tepe ya ple radio ji la fisia fia nkwane hu me to peda be esi nous ko pata le nkujino me le ponu nyoroa o katone bu le Yesu pan comme amayo me fona no onye mumu onye toku esaya mea atone funami anu ne funami ni khoto yo le Yesu pan comme ma dog bena be mumu ne fonu etoko mi senu evame amayo kata nu tetele nyabe laome me kanu ikena be nu telentina mi o fide pepele la menamia apeto kasio
Yebenu sene kasimi. Yesu Christo be kabio ne yodomi. Apato le dosieji, le mioji, le ngodome, le dodome. Afire pepe le kayame. Ame le tom le radioji. Nous te tokata ne boule Yesu be comme. Ame yo mete le bonyi do. Ame yo kata ye boki ple tole le dompona. Apato ne kasimi fe fly. Yesu ne hayao. Yesu ne yodo. Le Yesu pen comme. Miame ko patale se pepe le lame, pepe se lame nami. Dolele de pepe ikele lame nami. Ebu sisi do ikele mianchi. Koko be dolele ikele lame nao. E si dame dolele de pepe ikele lame nami. Ebok menami. Dolele de pepe nonome. Doyoyo ne gede la menao. Mebe ko doyoyo le Yesu ben come. Apeto nukunu ne fame. Mebe wo nukunu na mesiame. Eva mevo. Yesu akpena obe amlema no jovo. Nukunu jovo. Le Yesu pen kose semaji meto bedale. Am semere banabe amen. Eva toroko toroko zereka no toroko doyoyo ele fiabo doyoyo le tepea katutu le tepea dolele abu ejo mi damo po mi tamo to po nukunu chole tepea bo nukunu chole ngodo we ne nukunu chole funa be pasi pete sereka tike nukunu ajwa no pasi pele no pasi pe ndejo toroko po Bafa, non le Bafa de bois, tu le cité. Bafa ne trouve à sa zoli. Non, le quoi nous sommes pour quoi à nous. Toroko po. Dodo kiokpo meganwanyi dare o dodo kiokpo kasi wonuti lanti fika ye dolele anosan fika ye vevesese anosan dodo kiokpo nakpo be dolele ajo otuka mawu penusi ade Jehova. Qu'il acclame le Seigneur fort avec un miracle si peine de le fier on va encore. Ouais dodo kiokpo le kpo nukunua na do libe alléluia asikpe na poasikpe akafuma openko afo aye meten koko na sa azonli enya gbana o zo tension ma gbojo o ye asiwa tutu ye azonli nya gba dodo ki opo ne le kpo nukunua na sikpe na poasikpe na Yehowa ta flache mingajo ameyo le jo amino anyi mingajo mi me pokpo me le kpo nouveau mete le nuklem matema kwa sinya iji matema sosoli dodo ki okpo apetola wevo mingajo le kpo nukunu wa na dogo na ina vedida se zoyinko eye na dida se eye topodolo la fima asewo da se didia eye na dida se akafu mawu dodo ki okpo mingajo taflache mi me popo mingajo dodo ki okpo megajo
dokio kpo apeto kasintio apeto atro nonomea megale abaleke ole chane dokio kpo dolele majo ne dide nukunu pe anyigba chivo el ne do Yesu pe ya mehua e daude doyoyo pe anyigba chi dokio kpo zonzonli ne kpa nukunu ana soyinko eye na dida se zoyinko eye na dida se apeto akasinchio apeto yodo apeto tukao do kyo kpo mi do mi ado kpo mi wekele ape me wekele toji le radio JV apeto akasinchio e yodo do kyo kpo wekele konji eye mope ame ado gbera le tawo nukunu wa vado kpo vo ele no be na yo eye na dida se na yo blase ke voton na de ko plene blaton vonyi eye na dida se akafuma upenko été touché, venez. Pour Ghana Emele Maupe Doyoyo Penusen Ike Fame Le Akpenyeme Dololia Jo Wakafu Mau Nyakplomi Soide Ghana Pe Anyigbachi Kokoko